Ese muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye kongera kuvuka impaka zikomeye ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga. Ese Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabashaka inzira yamufasha gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya manda ye ya kabiri, kandi se niki gituma atavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda, Moise Katumbi, Augustin Matata na Delice Sanga bongera guterana umugongo umwe? Ubutumwa bushya bwatanzwe n'ihuriro rizwi nka Coalition Article 64 cyangwa 64 rivuga ko igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga kitarahagarara burundu. Ihuriro ryatangaje ko rizongera ibikorwa byo gukangurira abaturage ndetse rikanatangaza imyigaragambyo y'amahoro iteganyijwe kwa 15 Nzeri 2026. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese imyigaragambyo ishobora guhindura abiri muri politiki ya Kongo? Ese impaka ku itegeko nshinga zishobora kongera gutera umwuka mubi mu gihe gisanzwe mu gihugu gisanzwe gihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'intambara mu burasirazuba n'amacakubiri ya politiki? Marakaza neza rero hano kuri The Quick Times News. Ubwo rero mbere yuko tukurebera hamwe ibijyanye n'uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga, hari ibyatangajwe na 64 cyangwa se Coalition Article 64, impamvu ihuriro rivuga ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga. Hari itangazo rero basoye mu rurimi rw'igifaransa, ariko nagerageje kurushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ngenekereje, gatonze turyumva ubundi tuze tugira ibindi twongeraho. Itangazo rya Coalition Article 64 cyambere: hasigaye iminsi 764 ngo igihe giteganwa n'itegeko nshinga cyo gutumiza amatora ya perezida wa Repubulika gikurikiraho kigere. Hasigaye iminsi 889 ngo manda ya kabiri kandi ya nyuma ya bwana Felix Tshisekedi irangire. Bigaragara ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga utaratererana. Ku itegeko nshinga rebana n'imigendekere ya referendum ryasubijwe mu inteko ishinga amategeko kugira ngo ryongere gusuzumwa, bisobanuye ko iryo tegeko ryakuweho, ari bivuze ko wasubitswe ku mugaragaro umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Mu gihugu gihanganye n'intambara ndetse n'igarurirwa ry'ibice cy'ubutaka bwacyo, ingaruka umushinga nk'uyu ushobora kugira ku bumwe bw'igihugu ndetse n'ingaruka zo kugabanya igihugu mu ibice ni ikibazo gikomeye. Uyu mushinga ushobora kuba ikindi kibazo cyongeweho cyatewe ku bushake kikabangamira ubwigenge bw'igihugu, usugire bwacyo ndetse n'ubudahangarwa bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje inzira ibugamira ku butegetsi bw'igitugu, bikomeje no kwishora mu bikorwa byo kurwanya gahunda y'itegeko nshinga, ndetse no mu gihe hari ibyago bigaragara ko kugabanyamo EDC bice. 64 iratangaza ko ngiye gutangiza ibikorwa byayo byo gukangurira abaturage no kubakangura kwitabira ibikorwa by'ubwene gihugu. Kwa 15 Nzeri 2026, 64 izategura imyigaragambyo y'amahoro ku butaka bwose bw'igihugu. Kinshasa hazagenwa ahantu hatandukanye ho guteranira, hanyuma abantu berekeze ku inteko ishinga amategeko, ari naho abantu hagaragariye abaturage mu rwego rw'igihugu. Ubukangurambaga buzaba bufite ubutumwa budasubirwaho bugira buti: nta kuvugura itegeko nshinga, nta referendum, nta gikorwa icyo ari cyo cyose cy'amategeko gishobora gukoreshwa mu kuzenguruka ingingo ya 220, ugabanya agaciro k'ingingo ya 70 cyangwa gufungura mu buryo bwari bwo bwose inzira yo guha bwana Felix Tshisekedi ubasha bwo gushaka manda ya gatatu. Baturage ba Kongo, igihe kirageze ngo tugire ubushishozi kandi twitegure kwitabira ibikorwa. Itegeko nshinga ryo kuwa 18 Gashyantare 2026 n'amasezerano yacu ya Repubulika ririnda umurage dusangiye, rigena uko ubutegetsi bukoresha inshingano zabwo kandi rigaha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo abayobozi babo mu bwisanzure. Itegeko nshinga ni ry'abaturage, hari nta muntu ushobora kurikoresha uko yishakiye kugira ngo yongere igihe cyo kuguma ku butegetsi cyangwa akomeze kuyobora igihugu arenze ku mipaka y'igihe abaturage bemeranyijwe. Guhinduranya ubutegetsi mu buryo bwa demokarasi, ubwigenge bw'igihugu ndetse n'ubusugire bw'ubutaka bwacyo ni amahame tutazigera tureka. Tugire icyizere muri twe no mu gihugu cyacu, duhaguruke turengere itegeko nshinga kandi twemere inshingano
dufite imbere y'amateka ndetse n'ibisekuruza bizaza. Nta manda ya gatatu kuri Felix Tshisekedi. 2028 Alinga te Akokende bikorewe Kinshasa kuwa 16 Nyakanga 2026 kubw'inama y'ihuriro article 64 iharanira kurengera abaturage itegeko nshinga ca 64. Abasinye kuri iri tangazo Martin Fayulu SD, Jean-Marc Kabunda ACH, Moise Katumbi Ensemble, Augustin Matata LGD, Delice Sanga Envol. Yes, murabyumva rero iryo ni itangazo ryashyizwe hanze n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ihuriro Coalition Article 64. Ni itangazo nyine namwe ngo kuri screen zanyu mu muragenda muribona neza cyane, aho bari no gutegura imyigaragambyo izaba kwa 15 Nzeri ni ukwezi gutaha. Kuki ca 64 hangayikishijwe no guhindura itegeko nshinga ubundi? Kuri ca 64 ikibazo ntabwo ari uguhindura itegeko nshinga gusa. Ruru rivuga ko igihe igihugu kiri mu ntambara ndetse hari ibice by'ubutaka bw'igihugu bitagenzurwa neza na leta, impinduka zikomeye mu itegeko nshinga zishobora guteza ibindi bibazo. Ca 64 ivuga ko umushinga nk'uwo ushobora gushyira mu kaga umwe bw'igihugu, ubwigenge bwacyo n'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri huriro kandi rikoresha ijambo rikomeye cyane balkanization, ni ukuvuga gutandukanya cyangwa gucamo igihugu ibice. Biraza mu gihe RDC imaze igihe ihanganye n'intambara n'umutekano muke cyane cyane muri asazuba bw'iki gihugu. Impamvu ca 64 ivuga ko mu gihe igihugu kigomba kwibanda ku gukemura ikibazo cy'umutekano no kubungabunga ubusugire bwacyo, atari cyo gihe cyo gushyira imbere impinduka z'itegeko nshinga zishobora guteza impaka nshya. Barabyumva neza cyane. Ikibazo cya manda rero ya gatatu ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nacyo gikomeje kuba ikibazo cyane. Ikintu gikomeye cyane nyine muri itangazo n'ikibazo cya manda ya gatatu ya Tshisekedi ca 64 irashinja ubutegetsi bwa Kinshasa wewe na Tshisekedi gukomeza inzira ishobora kuzageza kugwindura cyangwa kuvugura itegeko nshinga. Iri huriro rihagarara ku ngingo rivuga ko perezida atagomba kubona inzira imufasha kurenga ku mipaka y'igihe yahawe n'itegeko nshinga. Itangazo ryabo ca 64 iravuga mu buryo budasubirwaho nta manda ya gatatu kuri Felix Tshisekedi. N'ubutumwa kandi bashyize ku mpera itangazo ryabo aho bavuga bati 2028 Alinga te Akokende. Mu buryo bworoshye n'ubutumwa bushimangira ko 2028 Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi kandi akabaho yerekanya ry'ubutegetsi. Ariko hano hari ikibazo gikomeye. Ese koko impinduka z'itegeko nshinga ushobora gutuma perezida Tshisekedi abona uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza? Ca 64 ivuga ko ibyo idashaka ko bibaho. Niyo mpamvu ivuga ko nta vugururwa ry'itegeko nshinga, nta referendum cyangwa uburyo bw'amategeko bukwiye gukoresha mu kuzenguruka cyangwa guhindura itegeko, intego y'ingingo z'itegeko nshinga zigena manda ya perezida. Ubwo nicyo bari kurwanya. Muri itangazo ca 64 yerekeje cyane ku ngingo 220 ndetse n'ingingo ya 70 z'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ca 64 ivuga ko nta buryo bw'amategeko bukwiye gukoreshwa mu kuzenguruka ingingo ya 220, kugabanya agaciro kayo cyangwa gukingura inzira yatuma Tshisekedi ashobora gushaka manda ya gatatu. Ihuriro rivuga ku itegeko nshinga ryo kwa 18 Gashyantare 2026 hari amasezerano y'igihugu agomba kubahirizwa. Kuri bo itegeko nshinga ntabwo ari inyandiko umuntu cyangwa itsinda rya politiki ushobora gukoresha uko bishakiye. Uko ubutegetsi bugomba gukora igena uko abayobozi batorwa ndetse rigashyiraho imipaka y'ububasha bw'abayobozi. Impamvu ca 64 ivuga ko abaturage bagomba kugira uruhare mu kurengera ayo mahame. Ikindi kintu rero cy'ingenzi batangaje, ca 64 yatangaje ko yongeye gutangiza ibikorwa byo gukangura abaturage no gukora mobilisation citoyenne. Bivuze ko iri huriro rishaka kongera kwegera abaturage no kubashishikariza kugira uruhare muri kibazo cya politiki. Kandi batangaje tariki y'ingenzi 15 Nzeri 2026 kuri uwo munsi ca 64 ivuga ko izategura imyigaragambyo y'amahoro ku butaka bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kinshasa ho iri huriro rivuga ko hazagenwa ahantu hatandukanye ho guteranira, hanyuma abigaragambya bakerekeza kuri Place du Peuple akorera
inteko ishinga amategeko. Ubutumwa bwabo buzaba bushingiye ku kintu kimwe: kurengera itegeko nshinga no kurwanya inzira iyo ari yo yose ishobora gutuma haba manda ya gatatu ya Felix Tshisekedi. Ko nuko bimeze, nabyo ni ibyashyizweho n'abayobozi batandukanye bakomeye, harimo Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi, Jean-Marc Kabunda wahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye muri UDPS cyaka Perezida Tshisekedi abarizwamo, harimo Moise Katumbi umunyapolitiki kandi umwe mu bantu bakomeye mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi, hari Auguste Matata wahoze ari minisitiri w'intebe wa Congo, ndetse na Delice Sanga uri umunyapolitiki uzwi cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Yes, nuko nkuko bimeze, ubwo turakomeza kwakurikiranira uburyo bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi subscribe.